everyone, pedang semua bahaya pesa cisen pok kena YouTube channel ko yang ngaya MP pedang gemer ko koi ko kya de jengger ko lang yang belai wana cerang. De ha kena video yo open ko yang ngamentu ro ciski uto chi benai de yo cuti de am de sa hene yung de tingit bahagi dekat tu yo sedang sa biang de yo open ko cuai ki ro de ale perlok open ko lang wanga mentu ro ciski. Perlu kemudian yopi buat kamera katu dedek wa tayo sedang nak asai kitchen ini lah tingit ha ada serang dot kini kikas kini hitaro to ia kantu mendecet tayo pun kuat yang kiwa rok plak nah. Guys, I'm done with cleaning. Tayo di cha chuang untuk tengan ha. Mana jadi cha tayo uklep tadi tayo pai ban si di le cekman. Okay, come let's have tea with me. Tong di cha na hande do coffee dia untuk orang ted wada nong kwa try so let's come and try with me. Tolak benda boleh cara tu kaya open dot that nak kelap that nak dah kamu ada yopi gini order ni pot misho dah yo kelap that yo buat that nak ini waktu ikut sawai atau tiap pada gedrol dah sejanong sejarah untuk mahir lagi dah tiap nak kamu gini so mandami dah kelap tera tu telah yovet tapi lalu ada pot petit dapat mana pot misho dan pot flipkan dan kecipun itu dah yopi order. So finally I'm done with cleaning for today. Now deng yap ha. Ada berkoi ura, ada kamera tia, ada thok lekot, ada kitchen, ada ura cisgine. Oh sekian sorry, mami open yo ini mami record ni waktu deng yap awal ada pun kamera. Next time when the change to decoration, yo open yo tema. Perlu kamu ada yopi katu ada dapat pengkut yung ada pengkut dekat bawah. Te
ya la dukan chua yo penyo pi yi di theda manawan ma tada luan ya o te pipa yuan gini tiar watera yo penyo ipi katemo perlo kini video yo pun kot nak kah ini de kablechi bon wada am lang pi ngan do ni por ko yung do por la ya kata na dap the negitian de yo bam chua dap de na video la dap ko dia ka de kablechi bon wada ka baik pi do stang do kan de da yusuf pi de sama share like and subscribe dan bulan ngar ko do pi hagi man ki man kan pi te chaman I ha ko video the mate hikatu ki kam da hi bye bye see you in the next video thank you all